Lenge kamsan tharing gi nyedo sega phawa de lenge changmol lol ka su shigi ye thongwa de la lenge changmol lol la ni do ni shu tsani lo sawa de changmol lol la ka su da ta shi de le mangbu ye lem shigi thu do lo di nang la lenge changma chawalam do da ji neme thering yong e ni gi angaran to ne melam dang changma rewa da changma ye lem shigi thu do an tharing gi nyedo de nang la nga jo 당한 저기 대외 두다가시스 디나랑 저 차시기도 당다요레 다트다요레 아니 직 남균이 계자셔 당도 저간다요레 idioms 카페 간다요레 배추 간다요레 망부직다요라 당한 저기 티스직 마다와디 가르쳐들라나 당에 데데워라 베네체시나 딩연 랭이기 lyric rap profession the dewe thanye ga nyi thung da yore thine yang zo nangche the dewe thanye le dige da yore ta tharing de thanye ga ji gi ndarwa tharing gi thanye de zo changma khari the dewa yu yin na thuzwe dang vocabularies related to time ra thuzwe dan dewe thanye nishu da ndarwa la so ani lingi so ki se dige thanye nishu de zo khende yo paina thanye de zo susu tishe chik buch member che joba chik na phalu ki lugi chine dus chini ndarwa joba samma dewa shaya che ani ki se di khende yo na nyendu moti ni siro na dingyon la ki se lingi so nga channel dol thema thangbo page do chari na tash dile ni ming la ki zum si yo nga so tinda takpa phege thone inji jang thapshi chi yo re tinda chik la nyendu ni sa dawa dang phubu chide chido chide shide chege thole ligi yo re thenge so phege sing yo bada phege thone inji jang de yo ba ina inji nga channel dol subscribe na now subscribe nang yu ri bada ma channel thon la kya ne kya to phe thna na nge chim bai na subscribe share theba je bai na inchik tharing button mau di chik name ni subscribe na na lo sa la ngale linge so nya badin de to ji ro na men share ra la so ani yendo go chu gi la so lingi ni ge lingi so che de tik thangma de la sha che nga zo go zo gi de ra tik thangbo ding nga zo gi tik ni shu de re de ra ni ge ki si ding ya la shu me ba ina tik thangbo ding nga zo second la ni de ra second la na karcha le de chago ra ta karcha le ding nga zo jobash nang phal lu ba ina there are 60 seconds in 1 minute kama chi ki nang la karcha thuk chu yo res and dil adi tha minute la na ni ba ding de ra nga zo tik ni ba minute la na kama le de chaswara and there are 60 minutes in 1 hour ani chuzi chigi nangla karma thukchi yores ro ta sumba dingan jogi dida ma thuni hour leni ndra o ginyon la h na h ti mewe wang da ngore silent shower le ni jogi silent to dang chita yor digi nyendo de leng so ise chume na ngaj channel tholi yore ni I card dan description nangla link share che la so hour le du chuzi chig le chaswara ta hour le du sound thangbo de wawul thuni do songza de ge gang la an hour la ro chu ji la ta ji gi jobash na phalu ba ina you will be paid by hour for this job chirang gi lega de che de la chu ji gi bisha la ja di re le je ra ting an ji gi second minute hour disum de inderwa la so lenge shiba de lang anzo day len de inderwa day la du nimo night la na chemor ra tang anzo gi jobash na phalu wa ina day la ding anzo gi dus la wara ji na today is a lovely day thereng gi nimo de pe sambo chik do yambo chik dus ra today is a lovely day de gi jen la anzo gi day gi thuni ma daily la na nindar ninre le de ra tang anzo gi nima takwa le de nima chik chin le de la daily le ra ding anzo jobash na phala wa ina watch my videos daily to improve your English. Ra ni nyendung di ni ma ta kwa chik zero cheese ra china so inji yan ge dang che du le di ding an zu day and daily ga ji ne ra du chini ngon zo nga cha ro yin la so ling ge da thuk pa de ngon zo today le di da gin ra today le di thering le ra tang ge du sla wa de china je ba china la what are you going to do today thering kirang khari cheese today right next thing also tomorrow len tengda thubadela tomorrow lana sangi na ra ni dusla waina joba china la I am going to my friend's place tomorrow right I'm going to my friend's place tomorrow la di nga sangi karangi ropa nang la dwayis di tomorrow ta geba de langanzo yesterday len tengda ra yesterday I had a very bad cold yesterday lana
tangong la ore kesang la ore tharing gi nyu mu de kesang le de chawo ra tangong la ko da do jiga to dang do jin ser ra kesang le de ra kesang ma chamba pe tukja ji phosum le je ra yesterday I had a very bad cold ting an ji today tomorrow yesterday la ni sum chi ni ge chawi la so lenge guba de la nganzo day after tomorrow sanyi gi juk gi ni mo le je ra nganzo phege na tharing sanyi nangi Shini guni len mangbu dora ta injina ina today tomorrow jela day after tomorrow len lead the run sangi nangi le day after tomorrow tangi gi duspa jabash na la origina I have to come back day after tomorrow nganangi churang jelle go ye le jero I have to come back day after tomorrow ta digi jelangi gi on alternate days on alternate day la du sambula nima tharingi na sangi me jo sangi na tharingi na sangi me ani ya nangi yo shingi me chig me chejo ra alternate days ra on alternate days okay ta dingi jobash na phala origina we have our phonics class on alternate days manzo tandangi tu chunji chedal inji zinde chek thi ra the alternate days layer le di sangi mal sa dawa le na mingma la me jo thakpa le yo phubu la me jo tinde dola on alternate day le ra dingan chugi guba da chuba tuschini chawi la so lingeta chupchik de langa so week len de ra week len tunta la ra tangi gi jobash nang phala waina there are 7 days in a week ra tuda chigi nang la nimo tin yores ta dinyam dola chungni de langi gi weekly ly li la ni de ra weekly le du tunta re chini la jo ra tunta ne tunta re chini thangi daily la na nima re chini la so weekly la na tunta re chini tangi jobash nang phala waina are you paid weekly or monthly Chirang lalla tawa ra gore yang tunta ra yure le jora diladu tangi tanga zo choksum de le swara choksum de la month le indra month le du tawa la ra hingi sama khingi ra there are 12 months in a year tawa chik logic nang la tawa chungi yures ani te nang no ne May is my favorite month of the year chindanga pa May yora May dingarang gi logic nang gi tawa ka shi di le jora khachini talengi so gi chik so chik chaba ro chik chini chen thiro chira khari chini me dingya gaji favorite month of the year ingi relation ra acquisition ra ta digi jelanga chugi chupshi padalangi ki monthly nan shi indra weekly monthly nan le swara ta thangi gi weekly la du are you paid weekly or monthly tuda re ki tawa re le jo ra la jara de thangi gi thanda de la ngala tawa gi la jara gi yo la ina I am paid monthly Ranga khare dawa gi bishara gi la jara gi le chu ra di tu chin che chupshi thawai la so linge chonga padela year leng teng ro year le du lo la go ra tangi gi dus phala waina there are 12 months in a year lo chi gi nang la dawa chungi yore le chu ra le ho da ta di gi chela yearly le dis mbula lo chini le jura tangi gi dus chini lenge sola paper ju shower jina it is very hard for some people to be paid yearly ra mi khashis chi chedula lo chini pesha laja rawa jina dipe khabu yore le jura the yearly le ni che ta this year lem to gundra this year I am going to focus more on my studies right this year le tu that dillo le ne re thalo le de ra thalo ngarang gi lobjong ang la thunang manga che le je ra thadila chani nganjo gi next last year lim the last year na de below le je ra dingyen gi lo de ra that ni gi dusla wara jina I started my YouTube channel around last year ni gi YouTube channel di tangi lo yo ra last year de below di nang la jik go chu bo yin le je ra Tusche, the Ditsani Niki next year led in the right. Next year, little Lochimala run, you don't you should some. Next year, next year I am thinking of visiting Nepal. Right? Next year I'm thinking of visiting Nepal la tu nga chemalo tinang la Nepal la chik dwe ki chashi tingi yo le chu ra ting an gi tus chin che so lenge tang an ni ma da thai mar da ra chu gu pa de la annual le din da ra annual na lokor logic le chu ra annual exam le da ra annual sports day le da lokor logic nang gi le de ra tangi gi di per chu nang pha shu pa ina I really enjoyed myself at the annual school function nga ngarang pe log chi gi nang gi lopta ki chego jor tila pe susu kyu pe ta in kyu pe chung so le jor ding an so khare annual le de chher de ta thama de la nga ji ni shu pa de la decade le din da
decade le tu lochu ki person lochu ki ring dilanga tu decade la word tarwa tangi ki dusla warajina I am going to meet my friend after a decade nigi ngarangi ropa di lochu gi chela tashini thuere shale ajiro I'm going to meet my friend after a decade dinyam do nga zogi tik nishu thuze dan dewe changma dus chini chawai nge so la jik tik dige nyon na shingi yone the yakshe rush ba lingi so din zo sawa do jik ta chayo resam gi mindra second week month la de to khode ru ine perchus na pha dus chin thiwai na dus chin re tas lingi so ya di do jik chi thwe gi ni re wa shingi ye ani nyin don di pa de sik shu yo de la lingi la kadin challenge ye ra ma bhinge la subscribe na yu na subscribe na ro na kyar tul hinge samol la da chige la hore Christian calendar la hore de gi lo sawa ni dong ni sha ni na hinge samol la tashi dile mangbu ye ani de ge shor la linge so ta ngara khipra chinju ji indra Instagram page nang yo pa ina ngi Instagram gi khazan de la shawra pagile ngi ge phuge thoni inji ta jikbu chungju la khandi la bore susu la khandi phe to gore le nyen tung da par project look di ye ngi so ngi ge Instagram lengi page nang yo na ngi ge khazan de la jik sirana ani yabudu nawato regina phen to sare sa boina follow na ro na shira la so lengi an dinyam do tharing gi nyen chawa yin dingyo na ngi thangye de de nyen tung kha she chik na yo ra tingi de wa sha go ani dige chik sini yimdo inji jaruna ani jema gi nyindo snaling zo kelbi je gi re bachi ye ti badol hingi samma chabu sin shuru na